Yo abusiafo musomfo kwa oni bakwa kwanso ene kasai. Na enne said the nhihye no etie ewo Yenko Kwahu festival ni mu no. Ye de ani be kire nsrahweme a yahodo a wakwa mu ha. Sabri ya be pie mu ewo chinrase nkofie hu na mensa kan abrante baako ewa ha mpese me ne twetwe nkomo. Brother Bajo Frozen. Mabrofu dindi Kwahu Saribedi akompo, the only village guide in Ghana. Simply put, Ukrasini of Kwahu Tourism Initiative. Na misrewo ahai abakosam kakra ben na obetimi e de amai. Yo minu asade a wo kan e ampa ha ne friend nkofie hu. Ampa tete wa ye beka se nkofie hu ananka ye kasie ba we nya sie ye bodan. Na ye Kwahu twenrase ene aba bedru ekwan a uhunu wo yanim hai. Ofa so de okọ akokọ benum suo no akọ akodru kro ba akọ eto aso wo ho. Na audi afamu akosi nkran akwasi hu nsa no akodu nkran enti ha de waba ampa waba nanano aso ye so na se ye kono ma akrom de ye nyina akwan ho anyiyi prebu nti se be ye de a Kwahu Tourism Initiative okrasi ni se munimachi na ye mfro nkobodan nanim na ho na akoti abakwasama no ahunu de ye ka afa Kwahu man ene ne pa ye wo enti minua Please, your name. I'm Nanaja Legend. So how do you feel? I feel like a hero now, because for me to be in the caves, have a feel of the ancestors, and then hearing the story behind everything, I feel like a hero because I came out alive. I'm Juliet Ikwaidu. I'm from Obuasi. Actually, I've heard a lot about Kwahu, so I had to come and see it for myself. The stories are too much, so I had to come and see it for myself. Okay. So how do you feel? I don't know how I'm feeling right now, but I'm feeling superb. It's a whole lot. I'm just feeling good right now. It hasn't been easy. It's so scary, gosh. But your friend could just say okay. Na ufi Krogas. Me free Kwahu about me. Wow. Nti ahaya obaye and no first time. We me first time mama ba. Na then na ufa. Ni di kan make say me ba ha me raho. A nije place but me raho to the extent that like reason being that there was so many things we have seen I bet me a show to the world. And yen me meeting crying ne minimum say makwakra mo na mamba fie. But how ma be hu I think say me nyanka every month meti ha sing Ghana for okwaman mu nyina monwe na so na mu tie mi enkofie hu ye bodan a nanano mo bodan atete akofo a wokobu akwaman etena mu na bodan ne mu yesum na omantena mu se na ha na ye omu fie o na mu ha na betena bin won ho ye onyankoma de ne duro akobra watimi adi ku yie amakwaman wona wo betena ha no kesi a ye bodin a ye body kosi eye nana mani ampon a no ye Kwahu twenrase hene ono di sadom anim efri ha no nko asante ekobo asante man emomko crappy war emom di nkunim enam so ma asante hene esore ye bo na baso friend se kum nipa enti so ba beduru Kwahu twenrase a akonwa din ada akonwa na ho emo hene bi obetena so ne se kum nipa se odi kun yie di mensam yie nananom betena ha no ombenu anuro ombenu okko saa ne kana no ona dware okko na bira bibi ombesi no o ma kire sa mpa o ma yakofo na ko enuro na no ombenu na de di mutintin man no ye frɛ no afirim nso na dai obekɔ Kwahu twenrase ahemfie na afirim si hɔ a nananom abɔ boa abɔ kora enti sɛ obisa ame a ɛha ne enkofie hu nankasa na bodan we so owura mu na nkita kane a menua unhu no hwe age so de nkane a ene bekom na so de kane a ekomu saa nso a yeduru baabi a yedum nkane a no emia observe obroni beka minute of silence ne de akai nananom na honom nso wo akomaso ade bi a wo de ato nananom anim. From me if Prince, many tour guide me or Jace edges. Any kind of
stairs here 877. Answer so bedroom canopy walk and zip line no. I saw fast staircase so. Zip line no ye dey no nte say kakum. But ye dey ni hu sin kakum. Yo nti say nkrofo ekọ esro ho na so mo ba ya nsem ben na omo ka kire mu. Sankrofo kọ na yesa sane ba nsem pi no mo ka. Ebi ka se ne de makoma matese makoma boyie. Obi ka se ne de me ho atin fifire se na ya mepe no. Ebi ka se ne de ma ye me nan exercise. For me no meje tum say wakoma because wakoma no what say yes e pompe ama wa wo nipadua no tese ne de makoma ebo a enye normal say bi wakoma no ebo as regular time no utimi so we de bi foforo bi na wo ya wakoma no ebo sa na de toso sakesefo no ba omanigi ho pa akesefo no free in crying na Cape Coast mo baha obi timi be fa so ase minya we anka ma anye sen no show mu crying say bibi sen no eboa o ma omo so betimi ate na if se sia o hwa den na wo ka kire o manfo de me ka kire manfo no say ye de ya bi ensem wo pese utu kwan kwa brochire abrochire na ni kwa bibi bia o pe bia bra kwa ubenya. Yeah, that's it. Beats.